Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about 25 commonly used verbs in Azerbaijani. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in description, below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. First of all, basic verbs means sadə feillər. Olmaq, olmaq, olmaq is to be. Malik olmaq, malik olmaq, malik olmaq. It means to have. For example, mənim dostum var. Mənim dostum var. It means I have a friend. I have a friend. Etmək, etmək, etmək. It means to do or make. For example, mən ev tapşırığı edirəm. Mən ev tapşırığı edirəm. It means I'm doing homework. I'm doing homework. Mən ev tapşırığı edirəm. Mən ev tapşırığı edirəm. Getmək, 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 getmək. Getmək is to go. For example, biz məktəbə gedirik. Biz məktəbə gedirik. We are going to school. We are going to school. It means biz məktəbə gedirik. Gəlmək, gəlmək, gəlmək. Gəlmək is to come. It means o evə gəlir. O evə gəlir. O evə gəlir. It means he is coming home. He is coming home. Demək, demək, demək. Demək is to say. To say. For example, o nəsə dedi. O nəsə dedi. It means he said something. He said something. O nəsə dedi. Görmək, görmək, görmək. It means to see. To see. For example, mən səni görürəm. Mən səni görürəm. Mən səni görürəm. It means I see you. I see you. Yemək, yemək, yemək. Yemək is to eat. To eat. For example, biz yemək yeyirik. Biz yemək yeyirik. We are eating. We are eating. İçmək, içmək, içmək. To drink. For example, o su içir. O su içir. O su içir. He is drinking water. He is drinking water. Almaq, almaq, almaq. It means to buy. For example, mən kitab aldım. Mən kitab aldım. I bought a book. I bought a book. Mən kitab aldım. Daily actions. Daily actions. Gündəlik hərəkətlər. Oyanmaq. Oyanmaq. Oyanmaq is to wake up. For example, mən erkən oyanıram. Mən erkən oyanıram. Mən erkən oyanıram. It means I wake up early. I wake up early. Mən erkən oyanıram. Yatmaq, 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 yatmaq is to sleep. For example, o gec yatdı. O gec yatdı. He slept late. He slept late. O gec yatdı. Oxumaq, oxumaq, oxumaq. It means to read. To read. Mən kitab oxuyuram.
Mən kitab oxuyuram. I'm reading a book. I'm reading a book. Yazmaq. Yazmaq. Yazmaq is to write. To write. Mən məktub yazıram. Mən məktub yazıram. It means I'm writing a letter. I'm writing a letter. Dinləmək. 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 Dinləmək is to listen. Danışmaq. 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 Danışmaq is to talk. Gəzmək. Gəzmək. Gəzmək is to walk. Qaçmaq. 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 Qaçmaq is to run. For example, o idman zalında qaçır. O idman zalında qaçır. O idman zalında qaçır. Means he's running at the gym. He's running at the gym. O idman zalında qaçır. Oynamaq. 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 Oynamaq is to play. To play. İşləmək. 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 İşləmək is to work. To work. To work. Social interactions. It means sosial qarşılıqlı təsirlər. Sosial qarşılıqlı təsirlər. Social interactions. For example, görüşmək. 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 It means to meet. Görüşmək. Zəng etmək. Zəng etmək. Zəng etmək. Zəng etmək is to call. To call. Kömək etmək. Kömək etmək. Kömək etmək. It means to help. To help. Sevmək. 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 Sevmək is to love. For example, mən kitab oxumağı sevirəm. Mən kitab oxumağı sevirəm. Mən kitab oxumağı sevirəm. It means I love reading book. I love reading book. Mən kitab oxumağı sevirəm. Laugh is gülmək. 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 For example, biz çox güldük. Biz çox güldük. We laughed a lot. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. We hope you enjoy our video. Don't forget to like, share and subscribe for more useful learning tips. Sağ olun and görüşene dek. Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about days of the week in Azerbaijani. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. First of all, Azar ertesi. Azar ertesi. Azar ertesi. Azar ertesi is Monday. Monday. You know, Bazar ertesi işe başlayırım. Bazar ertesi işe başlayırım. It means I start work on Monday. I start work on Monday. Çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı is Tuesday. Tuesday. Çarşamba akşamı dostlarımla görüşeceğim. Çarşamba akşamı dostlarımla görüşeceğim. Çarşamba akşamı dostlarımla görüşeceğim
is I will meet with my friend on Tuesday. I will meet with my friend on Tuesday. Çarşamba, çarşamba, çarşamba. Çarşamba is Wednesday. Wednesday. For example, çarşamba günü derslerim var. Çarşamba günü derslerim var. Çarşamba günü derslerim var. It means I have classes on Wednesday. I have classes on Wednesday. Cuma akşamı. Cuma akşamı. Cuma akşamı. Cuma akşamı is Thursday. Thursday. Cuma akşamı idmana gedirəm. Cuma akşamı idmana gedirəm. Cuma akşamı idmana gedirəm. Cuma akşamı idmana gedirəm. It means I go to the gym on Thursday. Cuma. 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 Cuma is Friday. Friday. No. Cuma günü dincəlməyi planlaşdırıram. Cuma günü dincəlməyi planlaşdırıram. It means I plan to rest on Friday. I plan to rest on Friday. Şənbə. 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 Şənbə is Saturday. Saturday. Şənbə günü parka gidəcəyik. Şənbə günü parka gidəcəyik. Şənbə günü parka gidəcəyik. It means we will go to the park on Saturday. We will go to the park on Saturday. And pazar. Pazar günü. Pazar günü is last day of the week and it's Sunday. For example, pazar günü ailemle vakit geçireceğim. Pazar günü ailemle vakit geçireceğim. Pazar günü ailemle vakit geçireceğim. It means I will spend time with my family on Sunday. And unofficial day of the week. Birinci gün. Birinci gün. Birinci gün. Birinci gün is Monday. 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 It's pazar ertesi. Pazar ertesi. Pazar ertesi. İkinci gün. İkinci gün. İkinci gün. İkinci gün is çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı. Tuesday. Tuesday. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Üçüncü gün is çarşamba. Çarşamba. Çarşamba is Wednesday. Wednesday. Dördüncü gün. Dördüncü gün. Dördüncü gün is Cuma akşamı. Cuma akşamı. Cuma akşamı is Thursday. Thursday. Beşinci gün.
Beşinci gün. Beşinci gün. Beşinci gün is cuma. 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 Friday. 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 And altıncı gün. Altıncı gün. Altıncı gün is şembe. 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 Saturday. And pazar günü. Pazar günü. Pazar günü is also pazar günü. And it means Sunday. Bugün neçenci gündür? Bugün neçenci gündür? Bugün neçenci gündür? What day of the week is today? What day of the week is today? When you want to say what day of the week is today, you can say bugün neçenci gündür? Bugün neçenci gündür? Bugün neçenci gündür? Bugün çarşamba günüdür. Bugün çarşamba günüdür. Bugün çarşamba günüdür. Bugün üçüncü gündür. Bugün üçüncü gündür. It means today is Wednesday. Today is Wednesday. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description. Both apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share, and subscribe for more useful learning tips. Görüşene dek and